ไปเบิ่งแม่เขาตุกงามเขากินเหล้ากินเบียร์ยันแล้วได้หยัง ตะกี้เขาเข้าเหียน ข้าวเหียนนี่ลูกมัน แต่โดน2011 ลูกพักอยู่ พักอยู่แถวทางเทิงนี่เลย บนหกพักเลยวะ บ่เงินตุบนะไกลนี่ไปนะ504มั่งนี่นะเงินนั้น อันอยู่แจบอนอันจีฮอดหนทางโคตรไปหั่น แม่นแล้วขึ้นไปแล้วมีตุบเป็นพวกอันมาแต่น้ำพานเพิ่นกินมี2หลังบ่3หลัง 2หลัง3หลังแม่นหลังนึงแม่นนั้นครอบครัวเขาอยู่นี่เลย ลูกน้อยนอนหลับดีที่ดีวะเฮ้ยเรื่องนั้นวันนั้นจะไปว่าวันนั้นจะไป hôm nay thì có rộ tỏ rồi hôm nay là với lọt ta วันนั้นฉันก็จะไปต้องหาอยู่บริเวณนั้นนะทุกสีป่าหนักปุ๊บรอใช่ตามก็เดี๋ยวที่ต้องที่เราต้องcó cổ sông của mình nói tôi cho thay chân nào con nào cắn chưa em nói con hà nè chưa có à con เรื่องแม่นาพี่เด้อ của dia nè nào dia cũng nào nó cũng nào dia cũng chưa nào xí ha là sáu ha nè ta mà này thì cột chi của nó dia nó có chi nó sao cũng nói lo đây lo đây cổ chi này bị chế nó cột chi ถ่ายรูปกับเขาเองเนี่ยลูกยืนอยู่มุมนี้เลยลูกมัน không đây lọ cho con liền liền chứ muốn cho tao chế mà mua có vô của tôi sao mà dùng mỏ á của tôi chính là đây giờ tôi nói dùng thế nên thôi mày có chỗ có của chị bao nha là gọi là nhớ nhưng mà lúc này với tôi chỉ tập biết thua là nó với xin nó mày thấy đâu của ha mua về là bố mua nè mua về là năng cút chống rồi đi nó thế nó lo thế xia nó của tôi rộng nó xí nè là cô ó bé lần đầu thế nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
pha đấy. Tô bể này. Đi cho mà cái nó cái tao ít cái là bài tăng thân đi. Tập từ bây giờ Hả chị đen nhẹ có nhẹ sự tâm này tôi chỉ bỏ lỡ rẻ thứ nào yêu cầu bùa lo cả liao chúa lo lo liao yêu chú tóc to cao à